Шим хадисин угуп кетиңиздер. Алла субханаху ва таала окуган намаздарыбызды, кылган ибадаттарыбызды кемчиликсиз толук кабыл кылган болсун. Айша енебиз риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Хулиқатил малаикату мин нур. Периштелер нурдан жаралган. Ва хулиқал жанну мин мариджин мин нар. Жиндер болсо алоолонгон оттон жаралган. Ва хулиқа адаму мимма усифа лакум. Адам болсо силерге айтылгандай, кабар жеткендей Курандан жаралган дейт. Балчыктан жаралган, топурактан жаралган. Bir hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Abbas rivayet kılgan. İnne lillahi melaiketen seyyahine fil ard. Allah Taala'nın yer yüzünde sayakat kılıp жүрген perişteleri var deydi. Alar pendelerden salamın Allah'a jetkizip durat deydi. Barımız bilgen hadis var. Hazret Umar ibn al-Hattab radıyallahu anhu rivayet kılgan. Bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığında otursak, bir kişi kirip geldi, tüsü anday, appak giyingen, çaçı kapkara, taralgan, juulgan, sapardağı adamga okşo boydu. Özübüzdön Madina elinin deyin desek, hiç kimimiz tanыбай tаны. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga soru berет, İslam emne, iman emne, ihsan emne, akır zaman kaçan bolot, belgileri kanday. Oşol kişi turup ketkenden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga soru berет. Bul kim bildiңер bi deydi. Sahabalar ya Resulallah yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap berет. Bul Cibril sizlerge diniңерди үйrөткөнү keldi deydi. İman en birinci жалгыз Allah subhanahu wa ta'ala'nın şeriki yok, balası yok, ayalı yok, tengi yok dep iman keltiremiz. Ve melaiketihi anın periştelerine iman keltiremiz. Kur'an'da atları atalgan. Cibril, Mikail, İsrafil, Melekul Maut, Harut ve Marut, Ridvan, Malik, Hamalatul Arş. Atları atalbagan. Kebir hadislerde, rivayetlerde kelet. Yer yüzünde Kaaba bolsa, asmanda Beytül Ma'mur var. Cennette. Oşul Beytül Ma'murdu күнүгө 70.000 perişte tavaf kılat. Bir tavaf kılgan periştege ekinci jolu kıyamatga çeyин очередь келбейт deydi. Her birimizдің оң жағыбызда, сол жағыбызда періштелеріміз бар, амалдарымыз жазып тұрады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде Абу Хурайра радhiyallahu anh риwayat қылған, Алла субханаху ва тааланың саяхат қылуучу періштелері бар дейді. Сілердің амалыңарды жазуучу періштелерден башқа. Алар аралап жүріп, Алланы зикір қылған, Алланы улуулаған, улуқтаған коомчулук жамаатты көріп қалышса, бір-бірін чакырат. Келгиле, издегенибиз ушул жерде деп. Аларга Алланын мерими түшөт. Алар асманга көтөрүлүшөт. Көтөрүлгөндө Алла субханаху ва таала сурайт. Эй периштелерим, силер менин пенделеримди, кулдарымды кандай акыбалда калтырдыңар? Кандай амал менен алек болуп жатышты? Периштелер айтат: "Я Раббибиз, аларды биз сизге ибадат кылып, сизди зикир кылып, сизди улуктап жаткан учурда таштап келдик" дейт. Алла субханаху ва таала анда күбө болгула дейт. Мен алардын күнөөлөрүн кечирдим дейт. Алардын күнөөлөрүн кечирдим дейт. Барын күнөөлөрүн кечирдим. Периштелер айтат: "Бирок Раббибиз, алардын арасында bir адам отурду эле. Башка максат менен келген эле" дейт. Алла субханаху ва таала жамааттын шарапаты менен кечирдим дейт аныкында. Алла субханаху ва таала баарыбызды ошондой Алланы зикир кылган коомдордон, зикир кылган жамааттардан кылган болсун. Алла субханаху ва таала дайыма биз менен периштелерине мактанган пенделердин катарына кошкон болсун. Ва саллаллаху ва саллям ва барик ала хабибина Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи.